davno posađeno drvo od drena raste na obodu šume bez ikakvih intervencija, gotovo samoniklo. U ovoj fazi počinje da zri, prije nego što padne obraću ove tamno crvene, ove druge moraju da sazre da bi pustile sok. Kada je boja u pitanju može se pomisliti da je reč o nijansama. Međutim, ogromna je razlika da li beremo tamno crvenu, odnosno bordo drenjinu ili onu koja je baš jasno crvena, da ne kažem čak narandžasta. Znači, najukusnije, najlakše se odvajaju od koštice one koje su pale same. Te koje su opale, one su zrele i one se već pri samom dodiru prstiju pretvaraju u džem. Na kraju sezone kad skupimo plodove, ostane puno i onih koji su nedozreli, znači zeleni. Kada su drenjine u pitanju, to znači da su crvene u stvari zelene, jer one koje su bordo, meke, sočne, one su zrele, a one koje ostanu najlepše na granama, to su ove baš crveno-crvene, te su zelene. Kako ništa ne volim da bacam, što dolazi iz prirode, pa tako ni te zelene plodove, baš kao paradajz recimo, kad ostane zelen pa se od njega pravi fantastičan džem. Ono što mogu da napravim od ovako nedozrelih drenjina su usoljene drenjine. To je recept koji baš nigde nisam videla kod nas da neko pravi, ali zato ga prave u Francuskoj. I vrlo je jednostavan, to je pod jedan. Drugo, svi korisni sastojci ostanu u drenjinama zbog toga što nema nikakve termičke obrade, nema zagrevanja, jer ono što ću u stvari da uradim je da pravim usoljene drenjine. Nešto kao kada se sole masline, znači to je otprilike taj recept, s tim što kod maslina najpre moraju da se odgorče, a kod drenjina to ne moramo da radimo, nego odmah možemo da ih usolimo. Sad, kako su one tvrde, da bi bolje upile so, ja najprije moram da ih malo zdrobim, skršim, a to znači da pređem nekim tenkom preko njih. U stvari, ovako ću samo, ne mnogo jako, da ih ne bi baš uništila, nego samo malo da ih načnem, da ovako malo puste sokić i da onda kada se stave u teglu, mogu brže i lakše da upiju so. I to je cela filozofija. Naravno, ove drenjine koje su tamnije, koje su bordo, one su i mekše i one su predviđene za neki drugi recept, a ne za ovo usoljavanje, odnosno konzerviranje drenjina na ovaj način. Znači, selekcija je po boji, tu nema nikakve filozofije niti komplikacije, znači one koje su tamne, njih odvojim na jednu stranu i one su dobre za džem ili sok, a ove crvene, ove lepše, one idu u teglu i konzerviraju se putem soli. Međutim, kako su ovako zaobljene, one su vrlo živahne i beže svud po stolu, pa moram povremeno i da ih pojurim. Gde si krenuo? To je to. Baš kao što su masline usoljene i ostavljene negde da omekšaju i puste svoje ulje, baš tako ću ja da posolim drenjine i da ih spakujem u teglu. Naravno, ovde ide puno soli, međutim to ne znači da će ovo biti nezdrav recept. U ovaj recept ide odokativna količina soli, naravno što više to bolje, jer so služi kao konzervans i to u ovom trenutku može da deluje kao udar na naš organizam, kao nešto što je veoma štetno. Međutim, na kraju kada ove drenjine odstoje, usite i omekšaju, onda ćemo svaku od njih ili da operemo ili da je čistim rukama, naravno samo ovako
da sa nje skinemo so i da ih tek onda konzumiramo. Znači, so je neophodna kao konzervans u ovoj fazi da bi omekšale i da bi ovaj recept imao smisla, a onda kada ih posle otprilike mesec, dva budemo koristili, onda ćemo naravno tu so ili da speremo pa da ih onda prosušimo ili da samo istriljamo i sa njih na taj način skinemo višak soli i da ih onda konzumiramo kao nešto što ide jako dobro ili u salatu ili samo kao poslastica i prilog uz neko predjelo, na primjer. Odavde sad nema šta da se priča, samo se spakuje u sterilnu posudu, do vrha napuni i odloži negde. A sad ovo treba dobro pritisnuti, jer što bolje pritisnemo, više će moći da stane. I odozgo zalijemo opet ekstra količinom soli. Zatvorimo i ostavimo prirodi i vremenu da odradi svoje. I tako količinu koju imamo dok sve ne potrošimo, a ako nam ostane višak plodova u odnosu na ambalažu, onda taj višak možemo da stavimo u flašu sa domaćom kvalitetnom rakijom, da to opet ostavimo negde na sunčano mesto, pa kada rakijica promeni boju i postane crvenkasta, to je znak da je drenovača spremna i izuzetno je dobra i korisna za bolove u stomaku. Znači, nema boljeg leka narodskog od čašice rakije od drena za stomačne probleme. Usoljene marinirane drenjine u salati sa čičokom.